Mbanje kugusuhuza wowe wantije amatwi ukaba ukurikiye iki kiganiro unguka nawe, uri uw'agaciro cyane rwose niba wamaze gukora subscribe. Iyo ni inkunga yonyine uduteye kugira ngo dukomeze cyangwa se ntiduhweme kubagezaho ibiganiro byiza byasesenguwe ku rwego rwo hejuru. Uyu munsi rero tukaba tugiye kurebera hamwe inyubako ndende zihanitse kuri ino si yarurema 10, dore ko izi nyubako inyinshi ziherereye mu gihugu cy'Ubushinwa. Wakibaza uti byagenze bite, byakoze bite? Reka duhere ku nyubako yiri ku mwanya wa 10 ni Taipei 101, ikaba ifite fiti 67, ikaba iri mu mujyi cyangwa se mu gihugu cya Taiwan. Reka tunyarukire ku nyubako ya 9 ni City Tower, ikaba ifite fiti 17/1, ikaba iri mu mujyi wa Beijing, aho ni mu gihugu cy'Ubushinwa. Reka tunyarukire ku mwanya wa 8, turahasanga inyubako yitwa Tianjin City Finance Center, ikaba ifite fiti 17/9, ikaba iri mu mujyi mukuru wa Tianjin, aho ni mu gihugu cy'Ubushinwa. Reka tunyarukire ku mwanya wa 7, turasanga inyubako yitwa Guangzhou City Finance Center, ikaba ifite fiti 17/9, ikaba iri muri Guangzhou, uwo ni umujyi mu gihugu cy'Ubushinwa. Reka tunyarukire ku nyubako ya 3, turasanga One World Trade Center, ikaba ifite fiti 17/76, ikaba iri muri niyo cyangwa se New York City. Ku mwanya wa 5 turasanga inyubako yitwa Lotte Tower, ikaba ifite fiti 18/19, ikaba iri muri Seoul muri South Korea. Reka tunyarukire kuri inyubako ya 4 Pingon Finance Center, ikaba ifite fiti 1965, ikaba iri muri Shenzhou mu Bushinwa. Reka tunyarukire kuri 3 Mokash Royal Clock Tower, ikaba ifite 1972, Mecca Allowed Saudi Arabia. Reka tunyarukire ku nyubako ya 2, turasanga Shanghai Tower fiti 2073 muri Shanghai, China. Reka tugane ku musozo n'inyubako ya mbere, akaba ari inyubako iherereye i Dubai, ikaba yitwa Burj Khalifa kuri fiti 2716. Special thanks kuba warebye ino video ukaba ugeze ahangaha. Yari Blaze #1 interpreter in Kigali, abandi bose basaba kwinyuma. Reka nizere ko wamaze gukora subscribe kuri Shine TV, televiziyo imeze neza muri ino minsi. Ndetse muntu ntawe ushaka kuzamura social media zawe, ndahari kugira ngo ngufashe utangire gukorera amafaranga kuri YouTube. Ibyo rikaba ryari itangazo ryamamaza. Special thanks to you who watch at the end time.